ngasi sasa han balay tana imalay bakit damagta kawai ay di kawai budi imalay bang naluy hay tana nong na mamalay bakit damagta lankheng na bahay na sili nong kudong tibayay ay koy na so may pak na nabahon na nagpanin may kaya ba punong tse Indiana la na yeng bagi mi engda akoy na si Kanipan mapantara netang ahun lagi na tunde sade isa isupo na ma wana kaya namay pa o yang nababudi lokoy lang ngamong ko ado na may tayo ba purutset tung kita magta handa kilandi sat saba atari yung kami bagilan lepon siya isa sa tong na layo laibag tiba pibam dalay hidaba sisu mapumagi pibam da Isoro way na kanda, noy puna magtatimbang bilang po way isoro, ay ko'y kalna, tingnan na da, ay ko'y ipurok, tung kita magtingin na da. Nakaw na lay na, sama pangan ba isa mayam na, imalay ba, may tayo ba purok, Indiana lana yung ba, Indiana nung sibalay traba, may tayo purok po, kanna na ba kita magtara, ang ambat hagdang law mo do, nasiklay ba, Yuk na babong noy, puna mga ngamoyo ko, hay da na imana. Sa hihong damay puso na ba imana, noy puna magtatang na hapamisin niya hay da. Tas, dali siya.